Uai unong hikai skul sarkar ulah syak penbor, bersyak pensong kurim jubor berkawai kentai. Habegus sarai jong ke Bihar, hakarukom ke bagi kot, kepak wa via. Kat bau Anish Kumar, budai unong lek kurim, ukeno, usyak rabor hakan hun kisenrang, pensong buram, pensong kurim jubor, eka gunjan. Kanong lek kurim, kaya tu katai ki arngot ki don kejing dai ke basaus nam kenti. Kejing kentat jong Anish banyak poi kabat ka kelapenlong ya ki bahayeng jong ka bentuklar. Anish ula pendap dangshan ya ki eksamen jong ka Bihar Public Service Commission. Banlong nong hikai ula keno bahkan hun kisrang ki besong ki atli ki kali SUB. Kila khamat ya kapor ba udang letre. Ya lam yu skawai company. Bat ula penbor yu ban le ikam le nyam songkorem kentup ike jempen khoj ike rongsau kali jong ka kentai. Kani kinjak la yok kajing kentok bencur dan ke video jong ketai kadang songkorem. Kelapau nambah kebal pen i ba Anish ba usyak penbor pen pendai pijing le nyam songkorem war hapadang kejing syak penbor. Anish ula keno ru belu usyak pendik hakamet jong kapor bodon haktai kejing bat penpau beskam. Pa pedang yang ketai jing songka. Hari kunjan Kapan i ke wipat kejing tu kana kelakam bang maka buat Anish keladon kejing adai. Kebajan haduk saus nam kebal sedang kapor berkadang sak harura ben pedang ye kejing pula jongka. Kelakano ba Anish ula khot ye kai syakat tihar hakaba kenokong latung ye hukum unuh hikai bat laju kenduk man kapor hangte. Kunjan kelapan pau kejing kentat cung Anish basong kurim ye kawar pedang kejing adai jongki kelapan long ye ki bayeng jongka pentuklar ben penbai kejing song kurim. Hanya kita kisah kurim jubor ka gunjan kelej saying jong Anish handrai la keno berketik haying jong kelalik bijot ya ka ber kentai ben pediang ya ka nandu kata kapor ujor ijar sikulet Anish la kentai bat umdan jing adai ber kunjan dak boong ba kejing kendu jongki kelentang kapor jong ukum pon hikai simet haying jong para jong ka gunjan ula keno ba gunjan kelakendik ya ubun sen dak bapun war haden ba ulakang ya unombar jong ka